Yes bakunzi b'u Rwanda TV1 tukora igitondo ciza, igitondo c'umugisha ku bakunzi b'u Rwanda TV1. Tugusuza abadukurikiranye bari hirya no hino mu turere dutandukanye tw'intara y'Amajyaruguru, hari abadukurikiranye bari mu ntara y'Amajyepfo, turabizi ko badukurikirana, hari abadukurikirana bari mu ntara y'Iburasirazuba, naho turabizi ko badukurikirana, hari abadukurikirana bari mu ntara y'Iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, aho tuzi ko badukurikirana. Muri akanya rero mu gihe amashampiyona yahagaze yose, haba ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Afurika ndetse n'indi migabane itandukanye, uyu munsi rwose ku iki cyumweru ndetse no kuri uyu wa mbere hari imikino yakomeje mu bihugu bitandukanye, aho turaza kubabwira by'umwihariko muri World Cup Qualified, aho amakipe rwose akomeje gukina ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku mugabane wa Afurika. Hakaba hariho umukino rwose ukomeye waraye ukinnye mu gihugu cya muri Afurika, ndetse hakaza kuba harimo n'imikino yo imikino ya gicuti mu makipe atandukanye y'ibihugu. Nshuti bakunze u Rwanda TV1, turaza kubajya rwose n'umurero y'abatangiye imyaka 21 ku mugabane w'Uburayi, naho rwose uyu munsi ikaza gukomeza, aho rwose n'ejo imikino yabaye muri ero rwose ku mugabane w'Uburayi. Ibyo nabyo turaza kubibabwiraho uburyo ibintu bihagaze mu mupira w'amaguru rwose. Nshuti bakunze u Rwanda TV1, nk'uko twabibabwiye rero, mudukorere subscribe, share ndetse na comment, mutange ndetse na like kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. Nyamuneka mukore kuri notification kugira ngo igihe cyose dushize ikiganiro muje mubasha kukibona. Nk'uko twabibabwiye rero, ejo ku mugabane w'Uburayi rwose rero yarakomezaga, World Cup yarakomezaga, aho rwose mu tsinda rya kane ikipe ya Azerbaijan yaje gutsindwa ibitego rwose 3-1 n'igihugu cy'Ubufaransa. Ikipe ya Ukraine rero iza kwisengera ikipe ya Iceland itsinda ibitego 2-0. Mu tsinda F ikipe ya Hongria nayo yaje gutsindwa ibitego 3-1 na Ireland. Portugal nayo iza kwisengerera ikipe ya Almeria ibitego 9-1. Ikipe ya Portugal rwose yari ifite imbaraga nyinshi cyane, ikipe yari ifite inyota yo gutsinda ibitego byinshi cyane rwose. Ikipe ya Portugal yihananye ikipe ya Almeria ayitsinda rwose ibitego byinshi cyane. Veiga ku munota wa 7 yashyizemo igitego, Ramos ku munota wa 28, Neves nawe ku munota wa 30 n'umunota wa 41 ndetse n'umunota wa 80, Fernandes nawe atsinda igitego ku munota wa 3 rwose nawe kuri penalty na 52 ndetse n'umunota wa 57 kuri penalty nanone. Senjichu nawe atsinda igitego ku munota wa 90 rwose. Ikipe ya Portugal rwose yisengerera ikipe ya Almeria, nayo yabonye igitego kimwe cya suspension ku munota wa 18. Ikipe rwose ya Portugal ikaba yahatambukanye umuco. Mu tsinda rya ikipe ya Israel nayo yaje kwisengera ibitego 4-1 Moldova. Ubutaliyani nabwo buza gutsindwa n'igitego cya Norway ibitego 4-1. Mu tsinda ka Albania nayo yaje gutsindwa ibitego 2-1 n'ikipe y'Ubwongereza England. Serbia nayo iza gutsinda ibitego 2-1 Latvia. Nshuti bakunze u Rwanda TV1 rero, nk'uko twabibabwiye, aho ya mikino yari ikomeye cyane hagati muri Afurika, naho guhatana igikombe cyo kuza mu gikombe cy'isi hagati ya Nigeria ndetse n'igihugu cya Congo. Congo rwose ikaba yakatisha itiki itsinda inganya igitego 1-1 na Nigeria. Congo akaba ariyo yakomeje rwose. Abakongomani bakaba bameze neza cyane, bakaba bishimiye ikipe y'igihugu yabo uburyo yakomeje kwitwara muri shampiyona, aho rwose mu mukino
zikomeye rwose. Ikipe y'igihugu ya Congo rwose nayo akaba ari ikipe ikomeye cyane ku mugabane wa Afurika abantu bazi, nubwo mu gihugu cya Congo habayo akavuyo gakabije cyane, ariko ikipe y'igihugu yabo ni ikipe ikomeye cyane, ikipe ishimisha abafana bayo. Ese ikipe y'igihugu Amavubi izaba nk'ikipe ya Congo cyangwa ntago bizashoboka? Kuko twababwiye rero ejo imikino yakomezaga muri International Friendly Games, nayo imikino yakomezaga. Ikipe y'igihugu ya Amerika na Paraguay, ikipe y'igihugu ya Amerika itsinda ibitego 2-1 ikipe ya Paraguay. Guyana nayo yaje kwisengerera ikipe ya Bonelli ibitego 2-1. Ikipe ya Saint Martin nayo yaje gutsindwa igitego 1-0 na Belize. Ikipe ya Saint Vincent and the Grenadines nayo yatsinda ibitego 3-1 Saint Lucia. Guyana nayo Guyana rwose nayo Netherlands na Latvia nayo byaje gukina. Nshuti bakunze u Rwanda TV1 rero, amakipe rwose kuko dukomeye kubibabwira, ikipe ya mutsinda rwose mu mikino ya gicuti, aho amakipe akomeye rwose kugenda ashimisha abafana bayo nk'uko twabibabwiye. Tugiye kubabwira uburyo mu mikino ya gicuti amakipe rwose yakomeje kugenda hanangiriza andi ayitsinda ibitego byinshi cyane rwose hagati yayo, aho nk'ikipe rwose y'Ubwongereza, kuko internet yacu yari imaze kugira akabazo bikaba bibaje gukemuka. Twabaye ko ikipe ya Amerika yaje gutsinda ikipe ya Paraguay ibitego 2-1. Ikipe ya Guyana nayo itsinda ibitego 2-1. Ikipe ya Bonel Saint Martin nayo yatsinda igitego 1-0 na Belize. Saint Vincent and the Grenadines nayo yatsinda ibitego 3-1 Saint Lucia. Island nayo itsinda ibitego 4-0 Anguilla. Nayo Martinique nayo itsindwa ibitego 2-1 na Cuba. Colombia nayo itsinda ibitego 2-1 New Zealand. Mexico nayo inganya 0-0 na Uruguay. Kuko twababwiye rero uyu munsi naho imikino kada gukomeza muri Euro World Cup Qualifier. Imikino igihugu cy'Ubudage ku isaha ya 3:45 kikaba gukina na Slovakia. Netherlands na Ireland nayo kikaba gukina ku isaha 3:40. Netherlands na Ireland na Luxembourg kikaba gukina ku isaha 3:45. Mu tsinda G, Malta na Poland bari gukina ku isaha 3:45 naho. Netherlands na Lithuania nayo ku isaha ya 3:45 naho bari gukina. Mu tsinda L, Croatia na Gibraltar ku isaha 3:45 naho birakina. Montenegro na Croatia naho ku isaha 3:45 naho. Akaba ari amakipe araza guhatana muri International Friendly Games. Na imikino ndaza gukomeza Argentina, umukino wa Argentina na Australia waje guhagarika. Umukino wa Kenya na Cameroon nawo waje guhagarikwa kawutaraba. Agwo isasa 12 Madagascar na Equatorial Guinea bakaza gukina. Umukino wa Egypt nayo Algeria nawo waje guhagarikwa. Chad na Mozambique nabyo biragukina ku isasa 12. Cameroon na Namibia nayo ku isasa 12 biragukina. Egypt na Cape Verde nabo biraza gukina. Qatar na Zimbabwe nabyo biraza gukina. Ikipe ya Finland na Andorra nabyo biragukina ku isasa 1. Muri Euro qualification mu tsinda rya gatatu Ubufaransa biraza gukina na Faroe Island ku isasa 4. Mu tsinda rya kane ikipe ya Kazakhstan na Moldova bagakina ku isasa 2:30. Mu tsinda muri Euro ndi International Friendly Games mu batarengeje 20 ikipe y'Ubudage na n'Ubutaliyani byo gukina. Portugal nayo na Romania nayo gukina ku isasa 1. Nshuti bakunzi
b'u Rwanda TV One rero tuko yatinyamuka mudukorere subscribe, mukore share, mukore ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV One rukomeze kwaguka, u Rwanda TV One rukomeze kugira umuyoboro mwiza wagezaho amakuru nyayo kandi yizewe, aho tuja tubagerera mu bihugu bitandukanye hirya no hino mu Rwanda, tukabagerera muri Afurika ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye dukikije mu karere k'ibiyaga bigari, haba muri Kenya tuzi ko tubagererayo, haba mu Burundi tuzi ko tubagererayo, haba mu bihugu bitandukanye nka Uganda tuzi ko naho tujya tubagererayo. Nyaboneka mudukorere subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV One rukomeze kwaguka. Turabakunda cyane, mugire umunsi mwiza.